Ndagira ngo rero munyemerere twongere tugaruke kuri aya makuru yihutirwa ni nyuma y'uko umutwe wa M23 ufashe umujyi wa Uvira igihugu cy'u Burundi cyarushijeho kugenda kizura umugara bigera naho batangira guteguza intambara yeruye igihugu cy'u Rwanda n'ibirego bitandukanye bakunze gushinja igihugu cy'u Rwanda gusa u Rwanda rukabihakana birimo nko kurasa ku butaka bwabo gushyigikira M23 kohereza ingabo ku butaka bwa RDC ibyo byose ni ibirego u Rwanda rwahakanye ariko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi yakunze iteka ryose kubishinja igihugu cy'u Rwanda yewe rero twanabagejejeho ikiganiro n'abanyamakuru aho yongeye kubishimangira ntabwo byagarukiye aho bagiye kurega u Rwanda muri Loni ni mu ijambo rikomeye cyane bavugiye mu nteko y'umutekano ya Loni ntabwo byagarukiye aho ahubwo mu Burundi bakomeje kugenda bahamagaza abadiplomate batandukanye bakabaregera igihugu cy'u Rwanda ngubwo n'u Rwanda rwarezwe kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze mu gihugu cy'u Burundi bahamagaye ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi bamuregera ibyo birego byose bivuga ko u Rwanda rwabateye batureze mu bihugu bitandukanye birimo nka Japan n'abandi badiplomate benshi bagiye babwirwa icyo kibazo kuri ubu rero kino kibazo cyagejejwe mu Burusiya ni mu nama ihuza Afrika n'Uburusiya iri kubera mu Misiri ni inama y'aba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi rero yahuye n'Uburusiya n'ubundi yongera kumuregera ibijyanye n'icyo kibazo kiri hagati y'ibihugu byombi ariko kandi aha turaza no kugaragaza icyo Burundi bwifuza ni mu bijyanye n'ibyo birego bagejeje ku Burusiya aho harimo no kuba bashaka ku Burusiya ngo bubashyigikira kandi nabwo bugashyira igitutu ku gihugu cy'u Rwanda ribo hasi yanditse subscribe 5/5 ugikomeza kubonera ku gihe inkuru zacu ni mu gihe umutekano ukomeje kuzamba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyane cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo guverinoma y'u Burundi yakomeje gushyira iki kibazo ku rwego mpuzamahanga no gukomeza gusaba ko amahanga ashyira igitutu ku gihugu cy'u Rwanda harimo no kukigeza noneho ku bafatanyabikorwa bakomeye bo mu Burusiya nkuko byatangajwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Burundi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Edouard Bizimana ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Burundi ari mu ruzinduko rw'akazi muri Egypt ni mu rwego rwo kwitabira inama ya kabiri y'abaminisitiri b'umuryango w'ubufatanye hagati y'Uburusiya na Afrika cyangwa se Russia Africa Partnership Forum kuri uyu wa 18 Ukuboza 2025 Minisitiri Bizimana yagiranye ibiganiro na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Egypt ni Badari ndetse n'abandi bayobozi batandukanye bagaruka ku gushimangira umubano hagati y'u Burundi na Egypt by'umwihariko ni mu nzego z'ubuzima ubuhinzi uburezi ndetse no mu bindi bibazo bitandukanye kwa 19 Ukuboza 2025 i Cairo n'ubundi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Edouard Bizimana kandi yagiranye ibiganiro na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burusiya Sergei Lavrov ni ku ruhande rw'iyo nama mpuzamahanga Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burusiya ngakaba yaraganiriye na mugenzi we ku bibazo bitandukanye birimo n'umutekano muke mu karere Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Burusiya ikaba yemeje ayo makuru ko kandi ibyo biganiro byabo byabayeho mu mwuka mwiza Minisitiri Bizimana ngakaba yavuze kuri ibyo biganiro ndetse agaragaza neza uko ibyo biganiro byagenze yewe rero yemeza ko ibyo biganiro byaranzwe n'umwuka mwiza kandi bigenda neza ni nyuma y'iyo nama Minisitiri Bizimana yagiranye ikiganiro n'intumwa zihariye za RT ni televiziyo y'Abarusiya ni mu rurimi rw'igifaransa Daria Vaganova aho yagarutse ku bibazo by'ingenzi kuri ubu ngubu bijyana n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari cyane cyane rero Minisitiri Bizimana yagarutse ku ntambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo intambara yemeza ko Burundi bufitemo uruhare amakuru aturuka mu nzego za diplomasiya akagaragaza ko Minisitiri Bizimana ngo yahaye Uburusiya ishusho irambuye igaragaza uko intambara yifashe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho Burundi buvuga ko hari imirwano ikomeje cyane kubera muri ubwo burasirazuba ariko nanone ikaba yaratangiye gusatira igihugu cyabo baravuga ko rero ingabo z'u Burundi ngo zari zaragiye gufasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gusubiza inyuma ingabo z'igihugu cy'u Rwanda niko abarundi babwiye Uburusiya
hanyuma rero ngo ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihungabana rikomeye cyane ry'umutekano mu burasirazuba ngo byasize Uburundi umutekano wabo uhungabanye. Hanyuma rero ngo ibyo bikajyana nuko abarundi benshi ngo bahungiye mu gihugu cy'u Burundi, ngo byatumye ikibazo cy'ubutabazi kiyongera. No Burundi bwongeye kugaragariza abarusiya ibijyanye n'iyo ntambara, ndetse banavuga ku bijyanye ngo n'ibisasu biherutse kuraswa ku butaka bwabo. Uburundi bwagaragarije Uburusiya ko iyi ntambara itakiri ikibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yonyine, ahubwo ngo cyahindutse noneho ikibazo cy'umutekano w'akarere kose. Ni mu byo Minisitiri Bizimana yagejeje ku ruhande rw'Uburusiya. Uburundi ngo bwongeye gushinja u Rwanda gushyigikira umutwe wa M23 AFC M23. Uburundi bukavuga ko bwagize uruhare rukomeye cyane mu gutsinda ingabo za M23, ngari nayo mpamvu u Rwanda ngo rwongereye umusada mu ntambara iherutse kubera mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Uburundi bukavuga kandi ko nyuma yo gufata umujyi wa Uvira ngo M23 ngo yari ifite imigambi ikomeye cyane kuri Bujumbura. Byongeye Uburundi bukavuga ko hari ibitero byarashwe ku butaka bwabo biturutse ku ruhande rwa M23, bakavuga ko byakozwe n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Ibyo bo bakomeza kugaragaza ko ari ukurenga ku mategeko yose mpuzamahanga. Gusa ibi ni ibirego u Rwanda rwahakanye inshuro zose. U Rwanda rukagaragaza ko ntaho ruhuriye n'iyo ntambara, ahubwo ko Burundi aribwo bwakoresheje ubutaka bwabo barasa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku nkengero z'umupaka w'igihugu cy'u Rwanda. Ibyo rero ngo ni bimwe mu byashyizwe ku meza y'ibiganiro na Minisitiri Lavrov. Ni mu isesengura rya diplomasi kuregera cyangwa se kongera kujya gutanga ibyo birego ku Burusiya kuri iki kibazo birafatwa nk'intambwe ikomeye ku Burundi, na cyane ko Moscow ifite ijambo rikomeye ku rwego mpuzamahanga, cyane cyane ni mu kanama ka Loni gashinzwe umutekano. Uburundi burashaka ko Uburusiya ngo bwumva neza ko umutekano ndetse no guhungabana kw'akarere ngo ko bifite imbaraga ndetse n'ingaruka zikomeye cyane ku gihugu cy'u Burundi. Ari nayo mpamvu Burundi bushaka ko Uburusiya ngo butangira kumva neza uruhande rw'abarundi, kandi ngo barashaka ko Uburusiya bugira uruhare mu gukomeza gushyira igitutu ku gihugu cy'u Rwanda ni ku bijyanye n'iyi ntambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni muri make uru ruzinduko cyangwa se ibi biganiro byahurije hamwe Minisitiri Bizimana ndetse n'abo baminisitiri batandukanye, cyane cyane Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya. Biragaragaza ko Uburundi burimo gushaka gushyira ikibazo cy'intambara ya Kongo ni ku murongo w'ibiganiro mpuzamahanga. Bujumbura ikomeje kugerageza gusobanurira abafatanyabikorwa mpuzamahanga ibijyanye n'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no gukomeza gusiga icyasha isura nziza y'igihugu cy'u Rwanda, kandi barashaka inkunga ya politiki na diplomasi ni mu gukomeza guhangana n'ingaruka z'intambara kuri ubu ngubu zikomeje kuba nyinshi cyane mu mujyi wa Bujumbura. Ni nyuma yo gufunga umujyi wa Bujumbura bijyanye nuko hafunzwe imipaka, byose biterwa nuko M23 yari imaze kugera Uvira. Ni mu gihe intambara ikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo Burundi bwagejeje ku Burusiya byerekana ko iki kibazo kirimo gufata isura nshya, aho kiri kuvanwa ku rwego rw'akarere kikaba ikibazo cy'isi yose, aho ibisubizo byacyo kuri ubu ngubu bishobora kuboneka noneho habayeho ubufatanye bwagutse bwa diplomasi mpuzamahanga.